Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsabat da Verna kan Fe iti dalan. Kat impungot kan kinaramutan ni Verna ni Fe. Indarumdang arum ni Verna, kat nagmulta. Nabainan ni Verna, isuasaanan arimrimwar iti kwartuna. Inayayumot ni Solidad. Babaan iti panangyakar na iti sabali apagadalan. Tapno matulungan dang agbaliw. Imbaga na apagtuluyan na iti kolehyo iti syudad. Iti mat terminal ti bus. Nagrana da Verna ken Fe. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, dito yan ti pagtugawam. Dito'y unag ti boss nga agpasyudad. Nanang, makitayo ka diti imunag? Da Verna, kan manang Solidad? Agpayso nga raw, amapan mo't ijay syudad day tangag tatakaw. Nalabit tadamot dakkel abag na. Pagabangan na nga tangay. Ay, ti amok kat adda kabagyan ti ama na ijay syudad. Nalabit nga ijay nga agabang. Nalakla ka siguro ti abang da ijay. Imbag man taada kabagyan da ijay syudad? Apay ang nagrupangat ka man dito unag tibas. Jak sa makapagtepal. Kamatagsan ti rupa dagitagi na. Anya ka di man ti pagrurudam. Kita iti tugaw iti makanigid. Da feken ti inana. Saan ka manan nga agaramid iti pakadadaalam? Saan ka di amapan ka agadal? Saan ka kumamanan ang makiapa? Lapdam day tariknam. Awan tinasayat ang masakbayam no kastamlaeng. Ay, anak ko, kita analaing dagita gamit mo, Amangan no addan tumanan agpukaw. Nanang, saan ko nabaybay ang dagiti gamit ko? Rumbang lang. Di mo lamaw. Amangan no agtatakaw iti aglawlaw mo. Kaslada pang pangagan na. Pangaasim taliklikam ti makiapa. Awan pagbayad ko nung mamulta ka manan. Wenan, makapasuron nga min dagita. Nang runa day ta, bakit? Ano sam, kasi ka ti makabasol. Disiplina am ti bagim ko nakmanan. Imo na ganti driver kan konduktor. Dandanin agrubot ti bus. Sige, tarumarak nga rodan. Agsingsingpat ka, Sige, kita dagiti gamit mo, tarumwara ko, anak ko. Agandaran ti boss. Nanang, saan kayong agdanag? Suron kundi ta, bakit? Agpangpangag. Induron kon di tarwangan ti boss tapno may pasubsob. Naipalugan mo ka din ni Verna, anak ko. Wananang, amuyo ka di. Anaglugan mo't danana Eva kan Fe itibas? Agpasyudad nga tamat ni Eva, anak ko. Saan nanang? Nakitak nga imulog, kalpasan nga imulog ak mo't itibas. Kan inanawak itay ni Verna. Takayat na akamot ang dagiti agina. Ay unay lagi din ni Verna. Agaramid ka di manen iti paggastusan. Imbagak nga rod kan kuana, nga awan kwarta apagbayad ko nung mamulta manen, nanang. Imbaglakit din tarimwar iti kwarto na idi inayayom. Awan nga rod, nanang. Kan sapay kumaa, tamapagadal ko pa'y. Sapay manulaang mo ti sweldo. Mala, ila ko kunti kadaanan na kwentas ko. Taisupay nga aramaten na nga agadal. Anya? Sapay tawid jumot day jay, nanang. Sana bali anak ko, basta mapagadal talakit din. No addalaeng dito'y balay, awan tinasaya at ang masakbayan na. Sapay addasadsadot na. Mapan kakadimanan iti ayan ti ararmam, bro. Wen bro, maring nasaya at ti maganap ko ita. Narigat no sumuko akadagos bro. Wen, ket kumusta di kaya tayo atulungan? Ni Verna. Imalis mo iti pagadalan na. Iswa sa bali a pagadalan ti pagturpusan na. Di na kano kaya ti sumrek iti sigo na pagadadalan na. Iso nga niya akar ni Solidad. Day tangarod ti imbaga ti kabsat na. Hindi may na impakada ti kabsat na. Madlaw ko anasingpat mo't day di ak Solidad. Agpili ak ay ti saan anasingpat.
Ha? Mamati ak iti pangas mo, bro. Ha? Hello, anak. Kumustan nga iti kolehiyala? Ay saan ka kadimot lang amarigatan? Saan mo at, nanang? Nakitak ni Verna iti universidad nga ayan ko. Sa bali laang akurso ti alalaan na. Ay, anya ka di akurso ti alalaan na. Iti education building matinapanan na. Masigurado ka kinamaestra ti at adalan na. Kasta ka de. Imbag no di naman ang takawan dagiti kaadalan na ijay. Amok pa yun ngay, nanang. Gaya maktimay sa makitkitak akaadalan na. Kat maamwak, no taktakawan na ida. Sige. Kat agan-anad ka dita. Kan agadal ka, anaimbag. Hello, Verna. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Mababainak ditoy, tanagpipintas ti cellphone dagiti kaadalak. Idinto asyak ket kaypad lang manang. Ano sambasitan? Tati pagmatrikulam ti ad-ad na nga isakad ko. Umut-utang ak pa yun, nukas din nga agbayad kay ti abang mo dita. Diyak pa yun iruruar ti cellphone ko dito'y pagadalan. Ano tap no makaadal ka? Makaawag ka lakit di, mabalinan. Iremedyong kumati-gumatang iti cellphone ko manang. Kasapulak unay. Gumatang kanto no da trabaho. No ita, awan pa'y ti igatang ko. O sige, bye. Daisamat kamsat mo ti mawag, solidar. Wen tatang, marigrigatan da tao ang mangisaksakad iti panagadal na. Ibaganakit din nga igatangak ka no iti kabarbaro a cellphone na. Saan ka di a cellphone natin naramat na ngay mawag? Wen tatang, nga mabain ka no, ta isulaang ti keypad ti cellphone na. Kayat na ka no, jay touch screen. Igatangan nyo iti kayat na a cellphone. Ni, anya nga iti igatang ko tatang. Nang nangruna pa'y nga ibirukak di pagmatrikula na. Dagiti babayadan na iti pagadalan. Kasanon, no iso lang agpaisaon ti sana touch screen ti cellphone na halaman. No kayat mo nga igatangan iti touchscreen a cellphone, mangted ka nga rod iti igatang. Mangin insulto ka kade. Amumat adyak makatrabaho. Amumot lang ayam asaan ka makatrabaho. Apay nga rod apanuynoyam ti kayat ti anak mo. Kat may sulangan tag cellphone iti kasjay. Ay, makatext kan makaawag lakit de, mabalinon. Saan ka day anang nangruna ti panagadal na? Saan nyo amawatan ti kasasaan na? Agpada kayo asaan ang makaawat. No adalakit di ited mo apaggatang iti baro a cellphone, ora mismo inak gumatang ang amawan mo. Apay analiday ka. Nada ka di may tulong ko? Dandaniman nga minan ti panagbabayad ni Verna iti pagadalan. Saan nga umanay ti kwarta? Tagimata nga kiti agas ni tatang. Pautangan ka, tadapay matkwartak dito eh. Agpaiso? Pautangan nak? Ada nga agpaiso kwarta ni nanang. Ngam no day di akanayon ti aramatan ni Verna, maibus sa dagos. Nagrigat nga paiso sa pulan ti kwarta. No adaman, nagbiit mo't na maibos. Nangrona, no saan nga amungan inutan. Day tangarod ti madlaw ko iti kabsat ko. Di naammo ti agimpad. Nakagasgastador. Ada nakadiso a cellphone iti lamisaan. Awan tao. Kartengak nga alaan. Katrumwarak dito eh. Mapanak iti siyar. Tai katak adagos ti SIM card na. Partakak nga i-off. Tapno awan makaawag. Ang mga numadlaw da nga igam ko ti cellphone. Adamat lang ang cellphone ko sa bali. Pabaliwak to ti casing na. Kan isukat ko matan ti SIM card ko. I-reset ko adagos. I-delete ko amin na karga na. Malagip ko ngayon lakom ti kwintas mo. Gumatang ka iti cellphone ni Berna. Kat inton pa nagbabayad manen iti abang kan matrikulan na.
Mabalin na kaday apagbayad ti cellphone. Diyay sweldo ni Soledad ngay. Agsweldon tamanan Manumot lang ngay ti sweldo na. Awan lang arudon ti mabatbatikan kwa na. Tulungak mo't kaasi di anak mo. Nagadukat ng bagamon. Maibibos manon ti agas mo. Anya ngay ti gatang mo. Panunutan mo't manupay atawon nga agadal ni Verna. Saan ang makatawon laeng? Pasensya kan no naurnungan ti utang ko kan ka, Willie. Saan ka matasing singiren? Apay ang madanagan ka. Agyaman ak unay. Gapo iti kinaanos kan kinasingpat mo. Ad-addan anapatag ka unay kanya. Kasta ti panagayat ko kin ka, Soledad. Sige. Sungbatan ka. Ngam kidawak asaan pa'y kumaakalay sa ti ibagam. No kasta... Ang malak, Soledad. Magkating naman nga isala. Ay, di nagpagkatan. Ang mga numaimbatan nak. Saan ka amay patan? Napigsak amang bagkatkan ka. Apo! Aginggat lapayag ti isam mo, bro. Anya ka diti makagapaw. Talaga naragsakak. Ta sinong batam na kun ni Soledad. Oh, kaya't mo asawan. Da kayo ni tinasingpat abalasang? Congrats, bro. Phone bro, nakamin. Si Kaman tinataar. Ada ka din napasungbat mo at bro. Si kamot, bro. Kasano ko mga da mapasungbat ka, bro? Kahit jakmat masango ti agaram. Kahit mo ka ti malakaya na baro. Baak kun kunadan tukin kan. Ay, agar maktumat tapno sa anak amalakayan abaro. Mangkit akto iti mistisa. Wano tay Amerikana. Imbaglakit din. Tanalaeng jay technician anang baliw kadagiti linaon ti cellphone. Inikat na amin. Mga ramidak iti Facebook account ko. Tag Facebook ak manmet. Jak pay laeng mapanidya pagadalan. Nagganas kayam tag Facebook. Ado ti maam-am mo no maki-Facebook friend ka. Nagmayatan. Hello, anak. Nalpas ka din ti examen niyo? Nanang. Madamag ko man. Adda ka didita ni Verna? Saan ka day nga agad adal mo't dita syudad? Diyak namin makitkita. Dinamag ko iti kaklase na. Kat saan ka nung matasumsumrak? Awan mo't ti makitkitak dita oy. Apay nga taasan asumsumrak ako na ti kaadalan na. Asidag kami ngamin iti kwarto diti boarding house. Iso madamag ko no daduma. Diyak mo't makitkita dito'y anak ka. Ay, diyak mo't ngamin mapmapan ija balay da. Apay nga taasan asumsumrak. Saan pa'y anak ka-examin? Ay, kasta ka day anak ka. Amang ano adalaang mo't napanan na. Apay nag-awit ka anak ko. Saan ka di nga da trabaho? Adan sa kano faulty wiring iti pasdak nga ayan ti trabaho minanang. Nauram ti pasdak. Kaya't mo asawan. Awanan trabaho, manak ko. Huwag nga rod nang. Diyay pa'y mat fast food nga ayan ti pagtrabahuan mi tinapuuran. Ay, kasanuta yun nga anak ko. Sapay basitan tinabati iti naglakwak iti kwintas ko. Kapilitan ang agsapulak iti sabali at trabaho, nanang. Adda tao. Ingkaman kita no asino anak ko. Nanang. Asino ti... Ha? Willie? Agyaman tada ka dito Idinadamag ko anauram ti pasdak. Nagdanagag. Kasangsangpot na launay barok. Basta awak no apay asimang pet. Tagayam, nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho na. Agyaman tayo tawan na iraman na tao na. Wan mo't kit di abarok.
Kapilitan ngagbiro kiti sa bali at trabaho na. Adda kaluklok at fast food chain iti syudad, nana. Ha? Agpaiso? Agam adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na no ijay baro. Saan ka di nga adda boarding house ni Verna ijay, nana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.